1-2 akcija, evo ga moj najljepši sin. Mario! O, Denke, idemo! Evo ga, brat naš najjači vračarski, evo, Kumaro odmah. O, gdje ti je, brat, evo je Milosava kraljica. Molim, da. Moj kum jedini pravi, idemo, iskreni, tako je, brat komšija s Vračara. Gdje je Čime? Čime, gdje si? I evo ga Čimaš Čimara. Pa to je realno, kakva je situacija u palati. Ne bre, dam sve pare da rešim sve protivnike. Kakva je situacija u palati u Kuđuri. Ovo ima da mu ostane, Da, i Kumaro ne folire čoveka. I Peka, moj brat, nekrunisani kralj Vračara. Pozdrav, brate! To, mater, idemo! Sad sam napio, posle pio sam na viskiju, sad prelazimo na vino.